Sayang, where are you? Are you okay? I tahu you tak nak jumpa sesiapa including me. Please, don't be sad. Ujian akan keep datang dan takkan pernah habis. And you always kena ingat, ujian datang untuk dewasakan you, untuk jadikan diri you lebih baik. You tak boleh lemah dalam hadapinya, sebab ini adalah antara cara terbaik untuk you kejar impian you. Hadapilah ujian ni and come back stronger. I know you can do it. You just have to believe in yourself. I'll be here. Please call me back. I miss you.